Kuruk rung no kini ki South Lee kiri. Syagrau ke balai puar. Harin ke jingil ka jong kat hadrau. Kata ke Brazil, Switzerland, Kanada, bat Morocco. Bat wan pai biang unimar. Hakamadan. Hadin kendai spa prapuwe sngi nakabenta ke Brazil. Hadin daki benai bat ki benai. Kajing Tracy Tom bandan haka squad. Bat hadin daki snem kajing persyang. Ban ready bha. Bat hadin laslem bha kipor. Ban yo ye kata ke fitness ka babiang tam. Ban syakot na coach Carlo Ancelotti. Oin perlong mantau Neymar Junior. Ulami madan nakabenta ke Brazil. Haka menit ke ban nyop huwai. Kabalong kenno kajing keman. Yakinong Christian jong Neymar Junior. Hadin bau lawan pai biang. Kumbala ap bat kemi lenti ya Neymar. Kajing job jong ke Brazil kalong. Lailanat kul persyaya ke Scotland. Ha kajing ilkai bakhadu ha ke group stage. Kibali oban tep Artelino Vinicius Junior. Bat kawai na ukun ha. Kumta da kena kajing job ke Brazil kalala aban qualify no. Syakarang ke balai puar. Kumjuru ke Morocco hadin makalala aban pelim. Da Saul Arkul ya ke Haiti. Ka Morocco ru menta kalrung no syakarang ke balai puar. Da ka bayi kita ki gol jing job lay oban tep daw Hakimi, Saibari, Rahimi, bot uyasine. Da ka ba ke Brazil bat Morocco kila penkut ya ke jingil kai bakhadu. Mar new point. Kad ba ka Scotland pat kadang up ya ka lawe ke jongka. Naka best third place. Ka Haiti pan kal sya eliminate na kene ke group. Shushu habangi pai na ka jingil kai jongka Switzerland persya ke Canada. Ka Switzerland kalala aban job iya ke Canada. Langba da ar lewekul. Langba wargas bat Zambi. Da kena ke jingjob ke Switzerland kalala aban qualify syakarang ke balai puar. Kumjuru ke Canada walada remro. Namar bakawan ha ke kerdan ke bar. Ha kami iking point. Kadba nakaliang ke Bosnia pan. Hadin makalala aban pelim lai lewekul. Iya ke Qatar. Ke Bosnia ru kadang don bah ke jingkerman. Langba ke best third place. Namar kali oban ke mai saw point. Kadba nakaliang ke Qatar pan. Kal syalim net no na ke welcome. Te perlu ki bidang rong kidi ke Switzerland bat Canada. Brazil bat Morocco. Kibadon ha ke third place pat kidang up. Iya kalau wei jungki tat hadu undal dep ki jingkai.